Šta je u stvari meditacija? Mnogo ljudi misli da ne znaju da meditiraju, zato što imaju predstavu kako meditacija treba da izgleda i šta je meditacija. Mnogi ljudi u glavi imaju sliku nekog budističkog monaha koji tako sedi potpuno miru, tišini i također imaju predstavu kad neko meditira da on nema niti misli, niti osjećaje, niti osjeća bolove, apsolutno ništa. Meditacija uopšte ne znači da vi mora da sedite u apsolutnom miru. Meditacija jednostavno znači biti tu, u sadašnjem momentu, primetiti i prihvatiti sve što se sad dešava. Na primjer, kada zatvorimo oči, tada nam zvuci postaju mnogo intenzivniji. I vi sada verovatno isto čujete zvuke iz moje okoline. Ali to uopšte ne smeta meditaciji. Zvuci su tu i veoma retko ćemo biti u prilici da sedimo i meditiramo u apsolutnom miru. Znači, to nas uopšte ne smeta, mi primetimo te zvuke, prihvatimo ih da su tu i onda se koncentrišemo, na primjer, na naše disanje, na naše telo. Možemo i da se koncentrišemo na misli i da pokušamo da ih pustimo da teku dalje kao oblaci na nebu. Ja ću vam u nastavku ovog videa pokazati kako možemo da sedimo za vreme meditacije, a uskoro će biti i video sa jednom malo dužom meditacijom. I verujte mi, svako može i svako zna da meditira. Meditaciju možeš raditi u različitim pozicijama. Na primjer, možeš da sediš na stolici. Najbolje je da pređeš u prednji deo stolice, da vidiš da ti obadve noge budu čvrsto na podu, povezane, da ispraviš kičmu, da ramena malo podigneš i spustiš i osjetiš kako ti je kičma uspravljena, bez da ti je za to potrebno mnogo truda. Ruke možeš da staviš u krilo ili na bedra, onako kako za tebe najbolje odgovara. U svako vreme možeš i da promeniš tu poziciju ako vidiš da ti je nešto neprijatno. Možeš i da zamisliš kako te neko polako za jednu dlačicu vuče prema gore i kako se tvoja kičma ispravlja i kako ti sediš dostojanstveno kao da nosiš krunu na glavi. Meditaciju možeš da radiš i na meditacionoj stoličici ako imaš. U tom slučaju je bitno da imaš nešto mekano ispod nogu, da ti bude udobno za kolena i za noge. Također i u ovoj poziciji možeš da staviš ruke na bedra, da ispraviš kičmu, da podigneš ramena i da osjetiš kako ti je sve u jednoj liniji, leđa, vrat, glava. Možeš i da promeniš poziciju ruku ako vidiš da ti je drugačije prijatnije. Također možeš da meditiraš sa jastučićem. Možeš da sedneš na jastučić. Bez obzira na poziciju, kičma je uvijek ispravna. Uvijek polako ispravi ramena. Gledaj da su potpuno opuštena, da ti ne treba mnogo snage da bi bio ili bila u ovoj poziciji. Ako možeš da sediš u lotusu, to je naravno divno. Ja, na primjer, ne mogu, ali to uopšte nije strašno. Moguće je sa jastučićem sebi pomoći. Najbitnije je da kolena budu ispod bedara, tako da bi krv mogla sasvim prirodno da teče, da ti ne bi utrnule noge. Najbitnije je da se udobno osjećaš,
Ne treba da ti trnu noge, ne treba da se osjećaš neprijatno. Eto tako, to je par priprema za meditaciju. Kada se udobno osjećaš, onda i misli i osjećaji mogu da teku u tebi. Kao ova reka.